I na današnjem času engleskog jezika obećavam da ćemo svašta naučiti. Da ćemo se lepo družiti i sjajno zabaviti. Pa hajde da počnemo. So, let's start. Šta ćemo sve to danas raditi? Na prošlom času učili smo o igračkama. Na ovom času ćemo se svega toga podsjetiti, učiti neke nove stvari, a na kraju ćemo se baš lepo zabaviti. Imaćemo kviz. Ali hajde da krenemo redom. Šta smo to rekli, šta je vaš zadatak kada su igračke u pitanju? Tako je, da o njima brinete, da ih čuvate, da posle svakog, ali baš svakog igranja sakupite svoje igračke i spakujete ih u kutije za igračke. Tako je, deco. Bravo! A hajde sada da zavirimo šta sve može biti u jednoj kutiji za igračke. Da vidimo šta sve tu može biti skriveno. I da se podsjetimo naziva za igračke sa prošloga časa. What is it? It's a ball. Yes, it's a ball. Ball, lopta. A šta smo to rekli da možemo loptom raditi? Pomenuli smo neke sportove. Tako je. Play football, play basketball, or play tennis. Bravo, deco. Naša naredna igračka, what is it? What is it? It's a doll. Odlično. It's a doll. Lutka. Šta smo rekli? Ko to voli lutke? Devojčice. Tako je. Girls love dolls. Bravo, deco. Naša naredna igračka. What is it? It's a kite. Bravo. Kite. Zmaj. Naredna. What is it? It's a bike. Šta smo rekli za ovu igračku? Kako kažemo voziti bicikl i kada sve možemo ovu igračku da koristimo? Ride a bike, tako je. A vozimo bicikl i kada smo mali i kada odrastemo. Samo što naravno tada kupimo neki veći bicikl. A ove prve nam obično kupuju bake i deke. Tako je, bravo. Naša naredna igračka, what is it? Can you guess what is it? Yes, it's a robot. It's a robot. Rekli smo da bismo voljeli da imamo robota koji može sve da radi umesto nas. Između ostalog, da sređuje našu sobu, da skuplja ostale igračke ili može da nam radi domaći. Ali toga naravno nema. Ovaj naš robot može nešto da radi. A šta je to što ovaj naš robot može da radi? Da pleše, tako je. Pa hajde da vidimo kako to kažemo. Tako je. It can dance. It can dance. Odlično, dečice. Naša naredna igračka, can you guess what is it? Yes, it's a plane. What color is it? What color is it? It's yellow. Yes. I šta to avion može da radi? Da leti, kao i zmaj. Hajde da vidimo kako ćemo to reći. Kako avion, kažemo da avion može da leti. Tako je. A plane can fly. Fly, leteti. Odlični ste, deco. Nastavljamo sa sledećom igračkom. What is it? What is it? It's a train. Bravo. It's a train. What color is it? Yes, it's red and yellow. It's red and yellow car. Train, sorry. Okay. Teddy bear. Teddy bear. Kada se igramo u stvari plišanim metom? Šta smo rekli? Tako je, najčešće kada idemo na spavanje. When we go to sleep. Ok. Naša naredna igračka. Can you guess? What is it? What is it?
It's a dinosaur. Yes, dinosaur. Omiljena igračka među životinjama igračkama. A favorite animal toy. Tako je. Ako još malo zađemo u našu kutiju, šta ćemo još tu naći? What are they? What are they? They are blocks. Yes, they are blocks. Ovdje smo upotrebili oblik množine, zato što imamo više ovih kockica. Pa smo pitali, what are they? They are blocks. Ok, rekli smo da kada želimo da napravimo neki svoj svet, da možda mi zamislimo kako bismo voljeli da izgleda naša škola, naša kuća, dvorište, igralište, mi onda zgrabimo kockice i napravimo onako kako mi to zamišljamo. Pa, hajde uradite to. Naša naredna igračka, what is it? It's a car. Car, auto. Za devojčice smo rekli da one vole lutke, tako je, dolls. A ova igračka specifična je za dečake. Pa hajde sada da kažemo da dečaci vole automobile. Tako je. Boys like cars, or boys love cars. Tako je, bravo. Naša naredna igračka i posljednja igračka koju ćemo pronaći u ovoj kutiji, what is it? Yes, it's a puzzle. Puzzle ili slagalica. Svaka slagalica krije neku tajanstvenu sliku. Moramo da sastavimo sve delove kako bismo dobili tu sliku. Pa ako imate slagalice, ovo je idealno vreme da uzmete i da se igrate. Draga moja deco, sve ove igračke možemo se njima igrati gde? U kući ili napolju. Hajde sada da vidimo kojim se to igračkama možemo igrati kada smo kod kuće. Hajde da pogledamo. Doll, robot, train, plane, dinosaur, teddy bear, car, blocks and puzzle. Da vas pitam nešto. Šta mislite? Zašto ove igračke ne bi trebalo da iznosimo? Zašto se njima možemo igrati samo u kući? Tako je, da ih ne izgubimo ili da ih ne pogubimo. Bravo! A koje su sada to igračke koje moramo izneti napolje? To je ball, lopta, bike, bicikl and kite, zmaj. A zašto sada baš te igračke moramo izneti napolje? Zašto se njima ne možemo igrati kada smo unutra? Tako je, nećemo loptu šutirati unutra, opet možemo nešto da polomimo, ili možemo nešto da oštetimo, ili možemo sebe da povredimo, ili možda nekog od naših ukućana. Isto važi i za bicikl, i za zmaja. A takođe i u našoj zgradi ili u blizini mogu biti ljudi koji žele da se odmaraju ili možda da uče, pa i da njima ne smetamo. Tako da kada se god zaželite igre ovim igračkama, izaći ćete napolje. Sjajno, deco. Ja vidim da smo mi sada spremni, pošto smo sve ovo ponovili, za neke vežbice. Šta će biti naše vežbice? Prva naša vežbica koju ćemo raditi jeste da ćete čuti nazive 6 igračaka. Kako koji naziv igračke čujete, tako ćete je smestiti na pozicije od 1 do 6. From 1 to 6. Što u stvari to znači? Ako recimo budete čuli kite kao prvu igračku, vi ćete je smestiti na poziciju broj 1. Svaku narednu igračku smeštat ćete od pozicije 2 do pozicije 6. Hajde da se igramo.
doll, kite, bike, car, plane, train. Hajde da proverimo. Let's check. Sve je dobro. Dakle, prva igračka koju smo čuli bila je doll, lutka. I stavili smo je na poziciju broj 1. Naredna igračka, kite, pozicija broj 2. Sledeća igračka, bike, pozicija broj 3. Zatim redom car, 4, plane, 5, and finally i konačno train, number 6. Bravo, deco, odlični ste. I da nastavimo u ovakvom ritmu, hajde da uradimo još jedno vežbanje. Da vidimo šta ćemo ovde raditi i šta će u ovom vežbanju biti naš zadatak. Pažljivo me slušajte, najpre ću vam dati instrukcije, a onda i vremena da vi to uradite. Imamo slike A i B, pictures A and B. Potrebno je da pronađemo razlike na ovim slikama. Ima ukupno 5 razlika. Vi ćete ih prvo označiti, a onda ćemo videti koje su sve to razlike. Da li ste spremni? Hajde da uradimo i ovaj zadatak. Da vidimo šta smo to označili, a onda i da proverimo da li smo dobro to uradili. In the picture A, we have a red bike. Red bike in the picture A. In the picture B, we have a blue bike. Pa je naša prva razlika bike. Red bike and blue bike. Vidimo šta je druga razlika. Number 2. In the picture A, we have a purple doll. Purple doll. In the picture B, we have a yellow doll. Yellow doll. To je znači naša druga razlika. Da vidimo razliku broj 3. Number 3. In the picture A, we have a blue kite. In the picture B, the kite is purple. Purple kite. Naša četvrta razlika. Number 4. In the picture A, we have a yellow car. But in the picture B, the car is green. Green car. And the last one, i posljednja razlika, in the picture A, we have a green plane. And in the picture B, our plane is red. Red plane. So let's check the answers. Yes, that's great. Great job, boys and girls. Odlično ste uradili i ovo vežbanje, u što nisam ni sumnjala. Zaista ste fantastični. I vreme je da uradimo i treće vežbanje. Šta je naše treće vežbanje? U ovom delu ćete, osim što ćemo se podsjetiti nekih igračaka, imati i deo gde ćemo učiti nešto novo. A šta ćemo mi to učiti? Naučit ćemo kako da kažemo, recimo, koja je tvoja omiljena životinja, izvinite, igračka? Koja je tvoja omiljena igračka? Da možda pretpostavimo da li je neka igračka i da damo odgovor na to. Kako u stvari to treba da izgleda? Evo ovako. Recimo, vi mene želite da pitate koja je moja omiljena igračka. Vi ćete to reći na sledeći način.
What is your favorite toy? What is your favorite toy? I želite da pretpostavite da, pošto sam ja žensko, to je verovatno lutka. Pa ćete me pitati da li je to lutka. Is it a doll? Is it a doll? Hajde prvo da vidimo koja je moja omiljena igračka. Nije. Ja ću onda odgovoriti no, it isn't. Ne, nije. No, it isn't. I da vidimo koja je to igračka. What is it? It's a ball. Tako je. It's a ball. Sjajno. Hajde sada da vidim vas. Naša naredna igračka za koju postavljamo pitanje. Da vidimo koja je to prvo igračka. Prvo pitanje, koja je tvoja omiljena igračka? What is your favorite toy? Is it a kite? Da li nam je ovo zmaj? Nije. No, it isn't. What is it? Guess the toy. What is it? Yes, it's a robot. Great, it's a robot. Odlično. Drugi primjer. What is your favorite toy? What is your favorite toy? Is it a teddy bear? Da li je ovo plišani meda? Nije, naravno. No, it isn't. And what is it? Yes, it's a train. It's a red and yellow train. Great, kids. Da vidimo treću igračku. What is your favorite toy? What is your favorite toy? Is it a robot? Is it a robot? Da li je ovo robot? No, it isn't. Tako je, bravo. What is it? Tell me, what is it? Yes, it's a dinosaur. It's a dinosaur. Bravo, deco. I da vidimo posljednju igračku. What is your favorite toy? Is it a plane? Is it a plane? Da li je ovo avion? No, it isn't. Tako je. What is it? Guess the final toy. What is it? Yes, it's a teddy bear. It's a teddy bear. Great job, boys and girls. Zaista ste odlični. Nisam ni sumnjala da će vam ovo biti problem. A sada, kao što sam obećala, dolazimo do najzanimljivijeg dela časa. Do kviza. Šta je sada potrebno? Potrebno je da pažljivo slušate svako pitanje. Označite odgovor za koji mislite da je tačan. I onda da vidimo ko će pobediti. Šta to znači? Znači da ćete biti podeljeni u dve grupe. Grupa dečaka i grupa devojčica. Svaka grupa imaće svoja pitanja. Zato molim vas da odgovarate samo na ona pitanja koja su namenjena baš vašoj grupi, kako bi ceo ovaj kviz bio fair. Da li ste spremni? Let's play! Hajde da se igramo. Let's play! It's quiz time here in our playground. So, let's play. Prvo ćemo izabrati igrače. Team B, choose your player. Team A, get ready. Spremi se Listen tim A. and click. 3 trains. 3 trains. Can you find it? 3 trains. Great. The correct answer is picture C. Bravo za devojčice. Team B, get ready. Listen and click. A purple doll.
Purple doll. Boys, can you find the purple doll? Yes, the correct answer is picture A. 1-1. Team A, get ready. Listen and click. Stamp your feet. Stamp your feet. Where's that picture? Girls? Great! Yes. The correct answer is picture A. 2-1. Team B, get ready. Listen and click. Kite. Boys, can you find the kite? Yes, the correct answer is picture D. Team A, get ready. Listen and click. A blue desk. A blue desk. Blue desk. Great! The correct answer is picture B. Team B, get ready. Listen and click. A yellow car. A yellow car. Boys, be careful. Yellow car. No. Great! The correct answer is picture A. 3-3. Sjajni ste. Team A, get ready. Listen and click. Dance. Dance. Šta je naš robot radio? Dance. Yes, the correct answer is picture B. Team B, get ready. Listen and click. Bed. Bed. Can you find the bed? Boys, bed. Yes, the correct answer is picture D. I dalje je nerešeno. Vi sve znate. Team A, get ready. Listen and click. Stand up. Stand up. Yes. The correct answer is picture A. Team B, get ready. Listen and click. A green bike. Green bike. Green. Find it? Green. Yes, Yes. the correct answer is picture C. Team A, get ready. Listen and click. Chair. Chair. Where is the chair? Yes, the correct answer is picture A. Približavamo se kraju, a i dalje je nerešeno. Team B, get ready. Listen and click. 5 dolls. 5 dolls. How many dolls? 5 dolls. Great! The correct answer is picture A. Congratulations to both teams. It's a draw. Nerešeno je. Čestitke i devojčicama i dečacima. Good job, boys and girls. Bili ste fantastični. Nisam ni sumnjala da ćete i ovo odlično odraditi. Ja vam želim da se sada malo odmorite. Do našeg narednog viđenja i druženja. Draga moja deco,
Be safe and stay healthy.